Tinapalabas, umuneg kuman ni Edmar iti simbaan, idi adda babae anakita na. Nakakawas iti puraw, sakit nakapunggos ti atidog abuk na. Inasitgan na daytoy, ket naamuan na ani Rodora. Iti purok berde, nasabat da Don Marcos ni Dolores, amang isursor iti lako na analuom apapaya. Ginatangda ti lako ti balasang. Kabayatan ti panagin inumda iti arak. Nalagip ti don ti balasang ket impaayab na. Ngemsan asimurot ni Dolores. Nagunget ti don, tawan ti balasang nga insang putda. Itagagayem, adtuyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Rodora! Sige! Padasandak nga uludan, tay barsak ko na ito kada kayo! Nakita yun na ito yung gab ko, ha? Ha? Barsak ko na ito, ikas matay kayo amin! Granada na ito! Granadang samat ngagpaiso kakadwa. Ala! Pumanaw kayo! Tanasan! Matay kayo amin! Bilangan kayo iti talo! Hindi kayo pala pumanaw! Ibarsak ko na ito dito sa angoyo! Kasanon na tayo? May isa! Dua! Hintayan! Hintayan! Dagiti takrot! Mabutang damot lagayam! Di dalam mo! Nga ay ayam lang dahito igam ko a Granada, anapidot ko lang. At damat gayam serbi dahito napidot ko nga ay ayam a Granada. Nakitkitaan. Kaslamat ngamin pudno. Ngam ay ayam lagayam. Delikado, boss. Mabutang kami. Amang ano matay kami. Anyo? Takrot kayo! May salang ang babae ng kabuting nyo? Nalakaya ti Magranada. Boss. Karkaritan nakday jaya babae. Anya ti aramidan tayo iti dayja babae, boss. Adantual daw na. One. Adantual daw na. Diyak makatulog. Sumkan latta iti panunot ko ni Rodora. Kamaudyanan na. Nakitak matlangan. Ad-addamanin itan ti panagayat ko kankwana. Impagarup ko lang napudno tinakuna ni Paula. May papan kankwana. Ngemsan matgayam. Kaanon to nga ti sumaruno apa nagkita mi. Madamaitan ti panagtrabaho dagiti kamang ti electric cooperative. May papan ti kuryente nga agturong iti Purok Verde, SP Juan Martinez. Madamaitan ti panangibangon da kadagiti poste sa jay. Maragsakan ako unay, hepe. Padasan ti sumarong ka. Sige, hepe. Usaran tangarod ti patrol ka. Apay ngayon sardeng yu ti kotseo, boss. Di mo ka di makita ti makitkitak. Poste ti kuryente mat deta ti makder iti igid ti kalsada, boss. Wan nga rod. At damat gayam lalaki iti dayja banda. Agin inanadan sa. Bumaba ka tagdamag ka. Napay day tapos na ti kuryente ang naipatagder dita. Ala, bumaba ka. Sino tinagkuna nga gikabil kayo dito iti poste ti kuryente? Proyekto da ito iti may sa politiko iti da ito nga ilay. Anya? Papasilawan ka nun ti Purok Verde. Kasta? Sino ka no a politiko? Dinamag ko. Ngam, saan ka no nagpabigbig ti politiko, boss? Basta proyekto ka no ti may sa politiko. Anya? Di yu pa'y kayat, boss. Lumawag ton ti Purok Verde. Jack kayat at alaga. Tati kayat ko. Siyak lang tinalawag ti balay na. Iti lang masakupak ti adda silaw na. Puwera dagiti mamir-miraot at tao iti Purok Verde. Boss? Wala, mabantan.
ang pailitan. Sige, intapay gumatan ka dagiti masapsapol tayo. Gulpientan ti abasto tayo. Tapnuuray agbayag tayo iti construction site. Awan to ti pareko. One boss. Ala, umunegtan iti dayjay ag groserya. Nagdaton dito yan ng iti trabahador SPO1 Martinez. Wen hepe. Madama ti pa nagtrabaho da. Ala, bumabata. Uy, napardas ti pa nagtrabaho da, hepe. Wen, iti sana mabayag. Madaan-danton iti kuryente dagiti taga Purok Verde. Adayo dito saan ka di, hepe? Pudno dayta. Ngem no kadagiti taga Purok Verde. Asidegla kadakwada dito Gaputa nairamdan. Ngam, adda may sa pagsidsid da awak, hepe. Anya dayta, SPO1 Martinez. Adda nga mintimay sa adon, nga agnanaed iti Purok Verde. Bak nang may. Ngam apay akinayat na ti agnaed iti daytoy nasulinak a lugar. Kasta? Kat ti pagsidda awak. Adu ti pasurot na. Kinapudno na. Al-allukuyan nak ni Don Marcos nga agbalin a pasurot na. Anya? Adda na'y palapayag kanyak. May papan kadakwada. Ngam jak pa'y kaya tiagsaw. Aging gaajak matakwatan ti pudno. Naanya man dayta SPO1 Martinez. Sika, ti makamu. Ay na, adda kagayam, Edmar. Kan adda kadwam apadam a pulis. Iso ti hepe mi, auntie. Kumusta kan, hepe? Naimbag man ta nakapasyar kayo dito, oy. Wen kapsat? Napintas gayam dito'y Purokyo. May bagay talaga tinagan na Purok Verde. Gaputado timulmula. Uwan, sir. Pudno da ita. Mabiit laang. Inak mangisaga na iti pagsangwan nyo. Agpariir kayo pa'y laang dito'y paraangan. Sige kapsat, kaya tagyaman kami unay. Ay, nalakay. Nabanog akon. Hanggang adupay ti saan ta nakali akabuti. Ay, hagi na natabiit. Masapol ang makaduta. Di uray man kalyenta amin. Uray manu asako ti makalita. Ta intanto ilako iji ilay. Wala kay. Hanggang amangan no agsublinda Don Marcos. No agsublida. Saan data basta makita dito itanalamang. Makapaglamang tamait no bilang. Sa bagay Iso nga itatasaan da pa nagsublay. Gundawayan tan bakay. Saan nga isoda tinagbambanog ditoy. No diket data. Ha? At masabat ko a pulis? Duwada? Anya tinaramid da ditoy? Adda ka di arestaren da? Naimbag nga oras mo, Dolores. Ha? Ni Edmar? Oh, apay akas lanas dao ka nakakita kanya. Pulis ka? Wan, kat ti hepe mi daytoy kadwak. SPO1 Martinez. Ang dagayam na pintas sa dayag dito Sige. Inkamin, Dolores. Pimasyar kami laeng. Agpaili kamin. Ay, sige, Edmar. Ay, Sir Gayam. Agan-anad kayo, Ay na, Rodura. Aday padamag ko kan ka. Naragsak ka Among kadi, nasabat ko ni Edmar. Kadwa na ti Hepe. Amom, pulis gayam ni Edmar. Ay na, amom ti konana? Na Edmar? Saan? Ti Hepe. Anya ti kunana. Adda gayam na pintas adayag ditoy kunana. Kaya't nasawin, napintasak.
Kun kunana la day jay. Anya? O, di kag misuot. O malas tarupam. Anya ka matan? Kakaiso na nga danag ko na pintasak. Kontra umpay. Amom, Dolores, napintas ka. Adayo napimpintas ka, ngam ni Paula. Gayam ka la talaga. Iso akas tati ibagbagam. Wan, napintas ka. Kat nagasat ti lalaki ang makasawa kan ka. Iso anasay-saya atan no agawid ka, dain ka agluto, ha? Kat ni pangaldawan. Ha? Kalat akas tati ibagam? Imbaliw mo manan ti saritaan? Ang mga numabisinan dananang kantatang mo. Kaasi damat. O sige, inak nga rudan. Nagdiretso akla ko man na nagawid. Jakla ko man di magdagas dito balay mo. Pagawidan nakmat lagayam. Ala, agawid kakit din. Umadanin ti isasangpad dananang kantatang mo. Ingkakat agluton. Wanan. Inakon. O sige, panawan kan dito balay mo Hoy, agdalos ka man matgayam dito balay mo. Nakataptapok. Wan, agdalusak. Ngam no jak to makadalos. Sikantulaangan, wan. Anya? Ay, makaamukan no di ka agdalos. Ditam. Inakon. Ay, sayang. Di mo naabutan ni Edmar, basang. Itaypay, apimanaw da. Ha? Adda ka duwana? Ni Hepe. Si Marong Kardalaang. Kan kayat da makita ti pan nakaipatakder dagiti poste ti kuryente. Ay, sayang. Nagsaor at talaga ni Edmar. Wan gayam. Agyaman akmanan iti impadigom, wan. Naimas da itoy. Apag isaw, saan akon nga agluto iti sidaag. Wana na. Ay, gayam. Kaano manin nga umay da Edmar? Ay, day tati jak amaw, balasang ka. Ala, san abali lang nga rudan, nana. Sapay ko matamara na akida. Pasurunan kiti kastoy ang kalsada. Makauma! Boss. Patarimaan nyo Paispalto yon. Tapnuan niya! Tapnuag numar dagiti taga-purok berde. Sanan? Di anusan nyo nga rodan, boss. Talaga gaya mamasilawan ng tipurok berde. Kas pamanagnak dagiti malabsan ta poste ti kuryente. Ay nalaing matay ta politiko ngaking proyekto iti dayta. Inton kwan, inton bakon. Patayin nyo, boss. Nalakalaang no talaga kayat ko. Mayat na ito ara ka nagatang ta. Un nga ron, boss. Suabe. Malagip ko ni Dolores. Kaya't kung agbaligi kayo amang yawi ditoy. Kwa, boss. Mga ramid kayo iti pamuspusan tapno maisang petyo ditoy ni Dolores. Sige, boss. Saan kayo asumang sangpat? Aging diyo kadwa ni Dolores. Dalawag? One, boss. Awan siya matao. Nakarigap dito malay na. Awan tao. Nakakandadong agpaiso. Kasunitan. Ano? Agpag na tayo. Bareng masalaw tayo. Ay na, pagatumangan dagiti mulami kan ni Rodora amais. Iti saan nga agbayag? Agapit kamin ton. In kamin tumanen ijay ili. Sigurado amalakon to amin. Agawid ako. Amangan no agtudo paikit di. Kat mabasaa. Itudo nan samot talaga. Tanagguruod itay. Agarbisan. Ngam, nakaun-un nila ta dagiti bilit ka dagiti sangati kayo. Dagita at tumatayab. Nakaay-ayo da buy-buyaan.
Awan parikot da iti biag. Sudita! Dagiti pasurot ni Don Marcos. Dolores! Adalabit ibagami. Anya ti bagayo. Sumurot ka si tatalugod. Tanusan, matay ka. Anya ti. Imo ko tigim ko. Ket kas asapay. No agbidot ka. Magretatenged mo. Sige, magnaka. Ket di ka gikis. Tanusan, matay dananang kentatang mo. Anya ti mapasamak kini Dolores iti dayta agundaway gagayem. Di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo ana paulwan. Rodora! Tinapalabas, pimasyar de Edmar kente hepe na iti purok berde, ket maragsakan da, gaputa nakita da nga dan na ipatakder a poste ti kuryente. Mas daumat ni Dolores ang nakakita kini Edmar, gaputa may sagayam da ito'y a pulis. Napan namat impakaam mo kini Rodora tinatakwatan na kini Edmar. Kabayatan na, malagip ni Don Marcos ni Dolores, ket binilin namanen dagiti pasurot na amapan mangayab kankwana. Imbilin na pay asaan da sumangsangpet, aging gaadida kadwa ni Dolores. Nasalaw da nga rod ti balasang iti dalan. Itagagayem, adtuyin tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Rodora! Sumurot ka si tatalugod. Tanusan, matay ka. Anya ti. Imo ko tigem ko, ket kas asapay. No agbidot ka, magretatenged mo, ket matay ka. Iso magnaka! Ket no agbidot ka, matay met dananang kentatang mo. Di ka gikis. Sige, magnaka akaslaawan anyaman na, ket sarunwenda ka. Sige, magnaka! Agtudon. Di ka tumaliyaw, diretso lang ti matang mo. Darasam ti magna. Dakasamot na ito. Agawam ti magna. Nabasa ka, Dolores. Mabiit lang, ha? Tayo nakmangalay ti pagsukatam. Kaasikamat. Ubeng, bantayan nyo ni Dolores. Juan Boss, Ayan da ng kantatang ko. Anya ti naramid yung katakwada. di kagdanag. Kung kunamila day jay, tapno sumurot ka kada kami. Ano kasta? Awan da ng kantatang ko ditoy. Di kagdanag kunakmanen. Tatalaga si kalang tigagarami. Anya ti kasapulan nyo kanyak. Ni Boss Marcos ti pagdamagam iti dayta. Sana da kami. Anya? Ato'y Dolores. Ato'y ti t-shirt kan short pant ko. Agsukat ka. Jack kalat. No di ka agsukat, malamlamin ka. Uray malaminak. Ibagamon na niya ti kayat mo nga ibaga kanyak. Tapalubusan da kon nga gawid. Nasaysaya at noon ka pa agsukat iti kawas mo. At no di ka agsakit. Nabasbasa na. Dolores, san ko manatangkan ti ulom? Tapno san ka ang madaksan kanya? Anya? Ala, inka nagpalas. At daban nyo tita. Tita kan nga agsukat. Amangan no, kayat mo ti uminom iti arak, Dolores. Sa anak nga umin-inom iti arak. Sige, saan ka napilitan pa Ibagamon no anya ti ibagam. Taagawid akon. Amam Dolores, saan kan ang makarwarpay diti balay ko? Anya? Apay? Iti anyaga po? Gaputadyak ipalubos arumwar ka ditoy. Amom ka diti gapona, ha? Kaya't ka nga asawan. Anya? Wen, Dolores, kasapulak ti babae iti biyag ko.
Gaputabalo ako. Kat si Kadayta Dolores. Saan? Jack kumanugod? Saan ka akayat? Parwaran dakon dito ay. Agawid dakon. Agyan kan dito'y Dolores. Agbalin ka na balot ko. Jack kayat. Parwaran dak dito ay. Saan kan ang makarwar dito'y? Kat inton malpas tay balay ko amay sa. Ijay kanton ngagnagat. Kat ipasigurado kan ka. Naragsak kanton Dolores. Mortajo! Boss! Ipanyon ni Dolores iti salad ko. Tagayat ko nga ija iti pagsarsaritaan mi ato. Areglado, boss! Saan? Ato iti kanem Dolores. Siya kong tinanggit. Amangan ngamin no anya pa iti aramidan na iti pasurot ko ken ka. Nuawanak ang makakit kita. Kayat konti agawid. Imbagak matan kan ka asaan ang mapalin. Ala, mangan kan, honey. Di na tawagan iti Hani! Saan ka, Hani? Kaya rigam tinarungsot abubuyog iti biyag ko! Saan ka natutupan pa'y Dolores? Gaputa maay ayawak iti kasta pa nagsungsungbat mo kanyak. Maray awak. Saan ka kayat? Ang grupo pa ka asairo? Maya, daytime bagam. Makaparayaw. Palubusan na kung nagawid! Saan? Gaputag palinkan nga abal-balay ko ditoy. Sika, timang parag sa kanya, Dolores. Anya? Iso nga inton, Rabi. Agsagana ka, ha? Agsagana ka, Dolores. Agsagana. Ti awanan bain? Jack, itulok nga agbaligi iti kayat na. Rumwarak dito eh. Aglibasak. Ilukat ko tirida. Jack malukatan. Ti awanan bain adon. Sige lang, Ubing. Agiinom tayo pa'y. Ibusin tayo dagiti arak. Sakbay ang maturog tayo. Boss. Api-api na nawam di kadwa mi di silid mo. Sana bale, tain serak metlang itiruar. Saan na ang mailukat na ijay, Mortajo? Ako, boss. Boss, da kami kumamat. Da kumamat babaya kadwa mi ton rabi. Wala kayo! Ha? Siyak lang! Jack makaruwar dito eh. Anya tirumbang nga ramidag. Jack mat makapag na ititawa. Taadta matrehas na. Anya ti ramidag. Ha? Ti seradora. Adamang puspasipos. Anya ti ramidag. Ha? May luklukatan. Sino te? Oh my God. Darasam, Dolores. Rodora? Di ka nilaaw. Oh my God. Rumor kang bita. Darasam. Uwan. Di ka Kasama na na- pay. Agawaan. Oh my God. Sige. Dito'y kapailaan. Di ka makalabas iti sango. Taad-dadaamin dita nga agiinom. Anya? Kasano nga rod ang makapanaw dito eh? Dito'y kapailaan. Siyak ti makaamo kadakwada. Sigurado. Agtataray danto iti unag. Gundawayan tantumat tanti pumanaw dito'y. Anya ti aramidam? Agtalag ka kanya. Sige! Ipusan tayo amin dagiti arak ngayon ruwar tayo. Dito'y tayo latan ruwar, tanaparparir. Juan, boss. Boss! Sana bale.
Tadamat linong to'y ayan tayo. Ken nagsardang matenti todo. Alang, tulungan tayo. Tainton malpas tayo nga ginom. Ito'y kanyak tinuno. Intayton maturog. Kwa boss, hada kumamit. Kay dami a babae. Kukwak lang na ijay. Wala kayo. Boss, ada babae. Anya? Babae, boss. Ayan ti babay nga Kita nyo masidigan. Paiso. Mayan. Mabalin, ti makitay ba? Tibok na. Linglintan na tirupa na. Boss, Kasano nga? Ano dito, boss? Tatay ta dito. Kasunod na ito, boss. Nailaktigay. boss. Umabayat ka. Babae. Alalya! Hintayan! Inak panahon! Murayan dyan! Agawa, rumwartan iti inaladan. Darasam. Well, saan data ang makita? Tanapanda aminan iti unag. Kita nyo manuawanan talalya. Alalya laki di dahil dyan nagpakita itay. Uwan nga rod, boss. Saan da ka pang panawan dito? Uwan, boss. Boss, hindi nga tatulorisan. Uwan nga pweso. Intay kita ni tisilad ko. Awanan ni Dolores. Nalukatan na tiri daw. Idinto ta inlak ko itiruar. Naglainan, boss. Kasano nga ta nakaruar? Boss. Ano, saan nyo magkitiyan na ilak? Iso, nakarwar. Iti sumit lang din nangalalya kang paidi ka na tayo. Na tayo mat. Timaray tayo mutan. Awin ang panso, boss. Yan. Ayat katawa mortadyo. Kwa, boss. Ni Dolores, boss. Nalaing. Nasiriban na tayo. Agyaman Pinabuludan nak iti kawus mo, Rodora. Juan, gaputa saan arumbang ang nakakawas kan katibado ni Don Marcos. Nabanuga ka nagtaray. Alang arudan, maturugtan, aginanakan. Rodora, naawan ka. Nalabit. Ginunod na kunday di alakay. Isong agyaman ak unay kan ka, ha? Inispal nak. Iti na minsan, inispal nakmat, Dolores. Ha? Impan idi ni Paula iti balay ni Don Marcos. Kinid daw na apat gak ti awis na. Kas mangipanaknak iti panagpapagayam tayo. Ngam iti adda kamin iti dayji a balay. Nasiputak. Kanadlaw ko asabali ti motibo da. Apag isumat ididimteng ka. Ha? Kat idi ko nam nga agawitan. Simuro takon adakos kan ka. Talaga dayjay a Paula. Dandani nakagayam insagmak. Tanya ti plano na iti daydi agundaway. Bartakan na ka? Tapnan niya. Tinapatag, saan daan nagbaligi? Gaputa da ka anang ispal kanya. Rodora, Iso nga idi ko nadatatang kananang mga awan ka, kat saan ka asim mangpat? Nagatapakon. Ang mga no nagbaligi dagiti pasurot ti don, anang italaw kan ka. Takas imbagam idi. Pilpilitan da ka asumurot kadakwada. dakas da ka talaga. Aganat kanton, Dolores. Sumurot kanto laangan kadananang kantatang mo ije umayo. Tapno saan da ka amasalaw dagi jay at tao. Ha? Kasta ti aramidan. No adda ka ije umayo. Saan da ka amakita ditoy. No kumata adda ka labawyo iti umayo. Ijay kayon amaturog. Tapno saan da kan amakita dagi jay at tao. Sige. Kasta ti aramida. Sumuro takton kadananang ijay uma. Alangarutan.
Maturog kan, Dolores. Sana mabali na makalibas ni Dolores. Into nagsapa, mapan kayo iti balayda. Ket ibagayo nga agsubli ditoy. Tano saan, dakes ti mapasamang. Boss, Sana niya urayan nga daramida ka dakes iti pamilyana. Sakbay as sumurot kanya. sige boss. Angam, talaga na laing. Tanabot-buteng na tayo amin. Inuwak ray na di atidog abuk na. Impasango na. Kalpasan na. Naging inayad nga masidag ka na tayo. Kas lang kami nalalya talaga, tilangana. Huwag nga pa boss, kaslalali Gusto na iton. Basta inton bigat. Pilitin niyo as sumurot kada kayo. When boss? Dolores, agriin kan. Dolores. Matunog akmay. Saan ang mabalin? Masapol ang masapa ka arumwar, taagawid kan. Hoy, Dolores. Diyak kayat. Hoy, bumangon kan ko na. Anya ka matan? Naglamiis mo tanday tadakulap mo anang tapik iti rupak. Bumangon kan. Wan mo, buyatan ka itinalamiis adanong. Anya? Un man langan. Rodora, agyaman akmanin Naimbag ka unay agayam. Awan talaga ti makunakken ka. Ipatpatag ka, Rodora. Ipatpatag ka unay ang kayam, Dolores. Apa yan? Apay nagsangit ka, Rodora. Apay! Apay ngagsangit ni Rodora. Gagayem. Di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora!